Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane. Ubugenzacyaha mu Rwanda bwemeje ko bufunze abagabo batatu barega umugambi wo gushaka gutorokesha Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri umutwe w'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame. Mu Burundi imiryango irenga 6,000 yugarijwe n'ingaruka z'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yangije amazu y'abaturage mu duce dutandukanye twinshi, tumwe muri two twangijwe kurusha utundi. cyane izone yasinzikaye ni zone ya Gatumba, ni zone uruzi rusize ariho ruca, amazi yaruzuye ararenga inkombe, amazi yatera mu mihana bene gihugu, nta mwanya bashoboye kuronka gukora ibyabo, amazu aratwagwa. Aho mu Burundi kandi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riharanira ubwisanzure CNL mu mpine riravuga ko ritewe amakenga n'ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abayoboke baryo mu gihugu cyitegura amatora rusange. Ntibibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane muri ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abandi bantu miliyoni 4,400 basabye inkunga ihabwa abantu badafite akazi mu cyumweru gishize. Ibi bitumye igiteranyo cy'umubare w'abantu basabye kubura ubu bufasha kuva iki cyorezo cya coronavirus cyatangira ugera kuri miliyoni zirenga 26. Ingamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara zatumye ubukungu buzahara. Uyu munsi inteko ishinga amategeko muri iki gihugu iri bwemeze undi mushinga w'itegeko ry'inkunga ya miliyari 480 z'amadolari agamije gufasha abantu. Amwe muri aya mafaranga ariko azafasha abacuruzi bakora ubucuruzi buciriritse kugira ngo batirukana abakozi babo. Intumwa idasanzwe ya Loni mu karere k'ibiyaga bigari Huang Qiang yaraye asobanuriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano uko ibintu byifashe muri aka karere k'ibiyaga bigari muri iki gihe. Bwana Huang yavuze ko amahanga yiteze kubona amatora ateganyijwe neza mu kwezi gutaha mu Burundi azaba mu mucyo. Yanavuze ko kandi ari urugero rwiza kubona ibihugu bya Afurika byarahagurutse bigafasha amakimbirane yari hagati y'u Rwanda na Uganda. Mugenzi wacu wo mu ishami ry'igifaransa Nicolas Negos yaganiriye nawe abanza kumubaza icyo avuga ku matora yimirije mu Burundi mu kwezi gutaha kwa gatanu, niba kandi adashobora gusubikwa kubera ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi. Abategetsi b'u Burundi baravuga yuko ibintu biri mu buryo. Icyo rero amahanga yiteze ni uko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ayo matora azabe mu mutuzo, aha uburenganzira abantu bose, aciye mu mucyo kandi aringanisha bose. Reka noneho tuvuge ikibazo cya Uganda n'imigenderanire mishya ifitanye n'u Rwanda. Perezida Tshisekedi na Perezida Lorenzo bagize uruhare rukomeye cyane mu guhuza u Rwanda na Uganda. Ni igikorwa cy'ingirakamaro kigaragaza urugero rwiza rw'ukuntu ibihugu bya Afurika bijya hamwe bigashakira ibisubizo ibihugu by'abanyafurika. Ikiganiro kirambuye rero muzacyumva mu makuru yacu y'ejo kuwa gatanu kubera ikibazo cy'umwanya dufite muri aka kanya. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi aho mu Burundi nyine riharanira ubwisanzure Congrès National pour la Liberté SNL mu mpine cyangwa imfunyafunyo mu Kirundi riravuga ko ritewe amakenga n'ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abayoboke baryo mu gihugu. Mu kiganiro SNL yahaye abanyamakuru ku uyu munsi i Bujumbura, ubuyobozi bw'iri shyaka bwavuze ko abayoboke baryo 10 bamaze kwicwa, abandi bakaba barabura ibirengero cyangwa se bakaba bafunze. Umuvugizi w'iri shyaka Terence Manirambona
atunga agatoki bamwe mu bari ku butegetsi mu ishyaka rya CNDD-FDD kugira uruhare muri ibi bikorwa. Ibi biraba mu gihe Burundi bwitegura amatora rusange ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa gatanu. N'amatora ya mbere azaba abaye nyuma yayo muri 2015 yateje intugunda zikomeye zanatumye abantu bagera ku 1200 bicwa, abandi babarirwa mu bihumbi bakava mu byabo. Perezida Pierre Nkurunziza yijeje kutazongera kwiyamamaza. Navuganye na Terase Manirambona ntangira mubaza icyatumye batangaza ibi kuri uyu munsi. Hariho ingendo nshasha tubona yo gufata no gufunga ekambere no guhohotera abanywanyi b'umugambwe na cyane cyane abo umugambwe watanze ku ntonde bazoserukira umugambwe mu matora atandukanye n'abandi bazohagararira umugambwe ku buzu bw'itora. Ibikorwa byo gufungira abantu busa no kubarementaniriza bibandanya. Nk'abo ngabo uvuga bahohotewe gute? Bahohotewe mu zihe ntara? Ubwa mbere tubanza kubabazwa nuko n'abamaze gupfa barenga 10, hariho abandi barenga 10 tutabona irengero ryabo banyurujwe, tukabona kandi yuko hariho no guhohoterwa bikorerwa inyankamugayo aho bategerwa bavuye mu bikorwa by'umugambwe byakozwe hisungwa amategeko, ahandi bagasangwa muhira bagakubitwa, abandi bakaborezwa igufa. Ni yuko nkaberize n'ingoro z'umugambwe zirabandanya kubomagurwa gushika no munsi, kandi amatora tuzotanga kwiyamamaza kuwa mbere uza. Ubwo iyo uvuze ngo babasanga mu rugo bakabakubita ndetse bakanabica urubozo, ni bande babikora? Urabona hariho bimwe biba ku murango ugasanga bamwe bamenya abantu, n'ahandi usanga byabaye ijoro, ariko kiboneka nuko hariho usanga hariho bamwe bari mu mugambwe ku butegetsi, ayo majeje intwaro bakomoka muri uwo mugambwe, ugasanga ari rwagwegamiye uwo mugambwe babikora, n'ahandi rero biba mw'ijoro ntitumenye ibyabaye. Niho dusaba tuti rero inzego zibijejwe zodufasha kumenya neza abantu abaribo n'ububatuma. Izo nzego se nyine mwaba mwarazibwiye ibyo bibazo mufite? Ibibazo twabivuze, hariho n'amakete amaze kwandikirwa inzego zitandukanye, ubushiranganje bw'ubutungane, ubushiranganje bw'intara hagati mu gihugu, ariko tubona umengo nta mwimbu ugaragara byatanze ku rubuga nk'uko twabyifuza nk'uko biboneka biguma bibandanya. Barabasubije se mubandikira cyangwa se muvugana n'izo nzego zose zaba zarigeze zibasubiza zibabwira ko zigiye kubikurikirana? Kwandika amakete nta nyinshi tugeze turonka, tugiye muri kuvugana n'izo ndongozi hagati mu gihugu, hariho bamwe tuvugana ko neza ugenda kugira ngo bihere, ahandi mbere ugasanga ntibashinye kutwakira neza. Ni kuvuga utwigoro twose dushoboka turi ko turakogwa, kandi n'ubu tuzodukora kugira ngo inyishu iboneke ibibazo turimo. Ariko iyo uvuze ko bikorwa n'abantu bari ku mugambwe uri ku butegetsi, ibimenyetso ufite nibiye? Kuko ibyo ni ibirego biremereye cyane kuvuga ko bajya gukubita abantu mu ngo zabo ndetse bakanabica urubozo. Ni bimwe bavuga mu Kirundi ngo bavuga yuko ngo umujyambwa abumwe agatugisha umuryango. Hariho usanga bamwe muri bo, twavuze bamwe si bose, rero nk'akarorero gasanzwe, ingoro y'umugambwe CNL muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza yarabomowe, hanyuma abantu inyankamugayo barafata uwo muntu yabomoye hari mw'ijoro, basanga ngo mu bajeje intwaro kandi akomoka muri uwo mugambwe. Nk'akarorero nk'umuntu wo mu bungu bwo muri izo ngoro z'umugambwe, umugambwe bamwitwariye yaranse kwitaba bamutumye ko mu butungane. Terase Manirambona, umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi CNL mu Burundi. Twagerageje gushaka abantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko na n'ubu ntabwo turashobora kubabona, turacyagerageza tukiraho mu Burundi. Ariko mu gihe inzobere mu iteganyagihe zikomeje kubura ko akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kugarijwe n'ibihe by'imyuzure biteganywa muri aka karere mu minsi iri imbere bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu ndetse n'ibyabo mu Burundi. Imvura zikomeye zimaze iminsi zigwa ziratanga imivu myinshi imaze kwangiza amazu y'abaturage ndetse igira ingaruka ku miryango irenga 600. Benshi muri bo bakeneye imfashanyo y'ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku. Twashatse kumenya uko ibintu bimeze. Mugenzi wanjye Felenga Kwaya avugana na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, ubufatanye n'ubutabazi mu Burundi, ni Martin Nivyabandi. Atangira mubaza uturere twagizweho ingaruka zikomeye kurusha utundi. Cyane izone yasinzikaye ni zone ya Gatumba, ni zone uruzi rusize ariho ruca, amazi yaruzuye ararenga inkombe, amazi yatera mu mihana. Amazi gutera mu mihana urumva ko abene gihugu nta mwanya bashoboye kuronka gukora ibyabo, amazu aratwagwa. Mugabo cyo dushima Imana nuko abene gihugu bafatikanije ata muntu yahasize ubuzima. Ni bijanye n'imvura nyinshi yagiye iragwa, igwa mu misozi, igwa muri Kongo.
n'uruzi Tanganyika rero abahinga batubwira yuko ruca rwuzura hama rugatera ahaba hegereye ku nkombe. Ubushikiranganji bujejwe iby'imibano, ubushikiranganji bw'umutekano, ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu bwaciye buhashika kugira ubwa mbere na mbere turabe ukuntu tugira urutonde rw'abo bose babahuye n'ibyago, kubafasha bimwe byihuta ko bari benshi cyane, hafi imiryango 6,500 iba ari mike. Uretse mu Gatumba ahandi ni hehe? Hariho n'ahandi muri kino kiyaya baba ko gihananiwe n'imisozi aho usanga amazi yarabaye menshi. Ahandi ni muri za Rumonge za Nyanza no muri Bubanza aho bakubwira ko ku munsi umwe ashobora kuba haguye imvura yoguye nko mu minsi 7. Hanyuma utubwiye ko ari imiryango igera ku 6,000 mwasanze hariya muri zone Gatumba. None leta irimo irabafasha iki ubu ngubu? Ubushangaje bw'amagara y'abantu bwaciye bwihuta kuza kwanza kuhapompa aho hose hakoraniye abantu, naho hose ayo mazi yabaye menshi. Icya kabiri ni kwashikiriza imfungurwa ashobora gufungura, mugabo imbere yaho nk'abana nageze mu zabukuru twatangiye kubitaho. Ikindi naco mu mwahandi twasaba ati naho mwa muri mu byago aho bishoboka mu bana mugenda mwisumamwo, nimba wahora urahantu ugenda gucuruza kandi ugacuruza kugira ugende urasahiriza ubwo buryo nabo waburi utari kuratahi wawe. Twakwihuta undi mugambi rero wo kuraba aho boshigwa. Nyuma uvuze ko ari ukubarinda ibyiza, harimo ibyiza bitandukanye, korera, harimo ndetse n'iki ngiki cya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Byo murimo murabikora gute ku bantu bameze batyo bari aho ngaho batatanyijwe n'iki kibazo? Abaganga baravura ariko abukiza n'Imana. Twe dushimira Imana yuko igendera turinda, igendera n'abanyagihugu bacu. Mugize byibugirije yuko twebwe amategeko atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yo kwirinda, kugira isuku, gukaraba, cyane cyane kutaramukanya kuko twara tubikora ngaho iwacu muri Asikura bizi nawe. None biraborohera kubikurikiza kuko urumva bari ahantu hatameze neza, bishoboka ko hatari n'amazi meza nk'uko bisanzwe, kubona amasabune ibyo barabibona? Isabune yo gukaraba iminsi 5 igwa amafaranga 200-300. Abari bo bose rero bariko barabikora kugira ibyo byose byotuma isuku ryo barike igende birakorwa, twaravyiteguriye. Martin ni ivy'abandi. Abayobozi b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU bari mu nama bakorera ku ikoranabuhanga rya iyakure cyangwa video conference bagamije kurwanya icyorezo cya coronavirus. Aba bategetsi bitezwe gushyigikira umukono no gushyira umukono ku masezerano y'umushinga w'ubufasha mu rwego rw'ubukungu ubarirwa ku mafaranga asaga miliyari 500 z'amayero. Ariko rero hari n'impaka zishingiye ku buryo bwo kuzahura ubukungu bw'uyu mugabane ku buryo burambye. Itsinda ry'ibihugu byashegeshwe cyane n'icyo cyorezo kurusha ibindi ku mugabane w'Uburayi birimo nk'Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse na Espanye birashaka ko EU ishaka amafaranga menshi ashingiye ku mwenda rusange. Ibi ntibishyigikiwe ariko n'ibihugu birimo nk'Ubuholandi, Autriche ndetse n'Ubudage. Hagati aho ariko Minisitiri w'Intebe Angela Merkel w'Ubudage ashyigikiye igitekerezo cy'uko Ubudage bwishyura amafaranga menshi mu ngengo y'imari y'ikigega cya EU mu rwego rwo kuzahura ubukungu bw'uyu mugabane bwazahaye kubera icyorezo cya coronavirus. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri BBC Gahuza.com ndetse no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mukanya n'amakuru arambuye turajya mu Rwanda. Ni Prudence Nyumva saa 11:17 mu Rwanda no mu Burundi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryaburiye ko impfu z'abantu bazira malaria mu munsi y'ubutayu bwa Sahara ku mugabane wa Afurika ushobora kwikuba inshuro 2 kuri uyu mwaka kubera icyorezo cya COVID-19. Ubusesenguzi bwakozwe na OMS bwerekana ko abantu bagera ku 160 muri ako gace bashobora kwicwa n'indwara iterwa n'umubu. OMS iravuga ko ibyemezo byo gufunga imipaka no gukumira ingendo byafashwe kubera icyorezo cya COVID-19 bishobora kubangamira itwarwa ry'imiti ndetse n'inzitiramibu zifasha mu kurwanya malaria. Mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha bwemeje ko bufunze abantu 3 bashinjwa umugambi wo gushaka gutorokesha Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2016 Byabagamba yakatiwe gufungwa imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha birimo kubiba ibihuha bigamije gutera imvururu muri rubanda ndetse no kuvuga nabo ubutegetsi kandi ari mu mwanya w'ubuyobozi. Umwe mu bafunze ni umucuruzi witwa John Museminari akaba n'umugabo
umuryango wa Rose Museminari wahoze minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda. Nta bisobanuro byatanzwe ku buryo uyu mugambi wakozwe n'uburyo washoboraga gushyirwa mu bikorwa, ariko ubushinjacyaha bwa gisirikare buherutse kuvuga ko ufitwemo uruhare n'abantu b'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu uri i Kigali Jean Claude Mwambutse. Uzwi cyane mu bamaze kwemezwa ko bafunzwe n'umucuruzi John Museminari uyafitanye amasano yo mu muryango na Colonel Tom Byabagamba kuko abagore babo bavindimwe, abandi ngo n'uwitwa Mugisha ndetse na Emmanuel Mukimbiri. Ubwo twageragezaga kuvugisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, umuvugizi warwo Marie Michel Umuhoza yatubwiye ko yarahuze cyane, byarinze bigera mu masaha y'umugoroba atarabasha kwakira umurongo we wa telefone. Gusa ibinyamakuru bitandukanye bimaze gusohora iyi nkuru byemeje ko umuvugizi yabihamirije ko aba bantu bafashwe mu bihe bitandukanye kuva tariki ya 15 z'uku kwezi. Yahamije kandi ko bakurikiranyweho gushaka gutorokesha Colonel Byabagamba. Mu itangazo giherutse gushyira ahagaragara, igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko kigiye kongera gukurikirana Tom Byabagamba ku byaha bishya birimo gushaka gutoroka gereza n'umugambi wa ruswa. Urukiko rw'ubujurire rwa ruherutse gukatira Colonel Byabagamba igifungo cy'imyaka 15 hagabanyijwe icyambere cy'imyaka 21 yari yahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Yahamijwe ibyaha birimo umugambi wo gushoza imvururu mu gihugu no gusebya ubutegetsi kandi ari mu rwego rw'ubuyobozi. Nyuma y'itangazo rya gisirikare rivuga ibi birego bishya, hari abavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko bidashoboka ko Colonel Byabagamba yagerageza gutoroka gereza ya gisirikare ya Kanombe irinzwe ku buryo bukomeye. Colonel Tom Byabagamba yigeze kuba hafi y'umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwo arashinzwe umutwe w'abasirikare bamurinda. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 yaje gutabwa muri yombi aregwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana, abayitegereje umwanya n'uwanyu. Petero ntashira amakenga ibya Mutesi na Patrick. Bushome ngo yarayarose neza. Azazikabya se n'Urunana. Ariko ubundi kirere no bamo bari hera niko dibari hiye. Uragira ngo nabo baze dufatanye kuyiririmba se? Oya ntabwo dufatanya kuririmba, ariko nyine baramutse baje hano hari icyo badukorera. Kere Obama Karame sha muri he mwese nimuze hano mberekeye. Mutebuka Ngwino papa aragushaka Kere. Wa mugari nibaze nabo badufashe kuririmba Bushome. Oya nibaze. Umva ndashaka gukora ku buryo nyine iyi ndirimbo yanjye. Ngo yawe vuga ngo yacu ariko. Nyine iyi ndirimbo yacu. Ndashaka kwizabona ibihembo bikwiye rwose. Ariko ziko narose rwose ngo ari nge watsinze. Uravugisha kuri. Kuri da. Narose rwose ngo meya w'akarere kacu ari we ngo mpereze ibihembo. Ariko shango byari bifaranga wa muntu. Nabona gari bifaranga nyine byinshi. Wakabijije nzozi se we. Uziko nabona kabubisize no mwigundira ryarenga. Cyarenga igundira rwose. Turaje papa. Gusha okay. Magarara aho ngaho. Aho. Muzi icyo mbashakira se icyo nshaka ko mukora? Oya. Mbese ubu nyine twebwe tugiye kuririmba, noneho mwebwe muraba muri aho ngaho meze nk'abaje kuduha amanota nyine muri nk'abajaje nyine. Oya abajaje n'abakimuramaka mbese nyine muri make. Papa. Ubu turashobora kuba amanota papa. Muragerageza. Nanjye ndumva ntabishobora da. Murabishobora se nyine. Ahubwo turata igihe. Reka dutangire turirimbe. Ikanka. Karame. Ingiye gutera igitero kimwe, hanyuma nawe uhite nyine ukiramo inyikiri. Kanzengere gutya. Ingera zazirahare neze bose.